Slovom Bokanom. Gospodine Bokan, dobar dan, odnosno već dobroveče i hvala što ste izdvojili vreme da govorite za naš program. Pomaže Bog i bolje vas našao. Evo, ja ne znam, kada se govori o ovom slučaju Jeffrey Epsteina, odakle bih počela, svaki dan novi dokumenti, novi dosjeji. Ono o čemu se danas donekle govori jeste upravo slučaj u Britaniji. Britanski premijer Keir Starmer našao se pod pritiskom javnosti i opozicije nakon ostavki visokih saradnika i novih saznanja o poslovanju osuđenog pedofila. Policija istražuje dokumenta koji ukazuju na moguće otkrivanje državnih tajni od strane Petera Mandelsona i Andrewa Windsora, a javnost i mediji po ovom pitanju su nekako podeljeni. Kako vi gledate na sve ovo? Počeo od Britanije, ali i ostalih situacija u ostalim državama. Pa pokušavam da se izdignem iz tog senzacionalističkog, žuto-štamparskog sistema u kojima se govori uzbuđenim glasom o grehu jednog zlog čike, nevaljalog vuka koji je prestreo Crvenkapu, pa to 1000 puta uradio. Ovde nije problem u Jeffrey Epsteinu. Ovde je problem u sistemu koji je stvorio Epsteina, koji se družio sa Epsteinom i koji je napravio ceo jedan sistem, da je on samo neka vrsta organizatora, ponekad i statiste, a ne protagoniste čitave priče. Jedan moj prijatelj koji živi u Švajcarskoj je vrlo interesantno nazvao celu tu priču oko Epsteina Davos by night. To je kao neka vrsta noćnog sveta najmoćnijih ljudi koji u Davosu pričaju o geopolitici i pričaju o budućnosti, a onda se to sve pretvara u neku čudnu vrstu eksperimenta koji liči na one nacističke medicinske eksperimente po nacističkim logorima smrti. Tako i Epstein, najinteresantnije je to što on tamo razgovara o kloniranju beba, on razgovara o transrodnoj ideologiji, razgovara o promeni pola, razgovara o načinu na koji će se promeniti zakoni i dopustiti seks sa maloletnicima na još otvoreniji način pre toga. Razmenjuje adrese, priče, ide kod pape, papa ga prima i blagoslovi. Razgovara sa najznačajnijom ženom iz porodice Rothschild. Razgovara sa ljudima iz vrha američke administracije. Najnormalnije razgovara sa njima o pedofiliji, a oni tu prepisku vode preko harvard.edu, preko jednog visokog univerzitetskog sistema koji sigurno ne odgovara ovome. Znači, s jedne strane, svi ti ljudi su bili sigurni da to nikad neće doći u javnost. Drugo, mi uopšte ne znamo šta sve treba da bude u javnosti. Ima nekih momenata, recimo te neke dve devojčice koje su verovatno ubijene i sahranjene negde na jednom od njegovih imanja, koje umeđu vremenu je prodato, promenjalo vlasnika, tako da je teško rekonstruisati makar taj konkretan zločin. Znači, to je jedan crno-magijski, satanistički svet koji bi se šokirao kad bi čuo da mi to nazivamo satanizmom, kad oni smatraju to što najnormalnije. Recimo, Epstein je učestvovao u onom u Majdanu 2014. godine. Nakon toga je razgovarao o upotrebi dece, o trgovini decom, o bebama, o seksu. On njih naziva kremastim, kao sir, tako naziva bebice. Znači, to je jedan svet u kome on to otvoreno, on se ne krije od ljudi sa svojom perverzijom. A kada je taj svet stvoren? Odnosno, kada je postao da bude ono što ne možemo nazvati normalnim, ako je ikada bio normalan? Pa, New Age je kao epoha, era vodolije, o kojoj imate film Kosu i čitavu priču, pop kulturi, imate Charles Mansona koji je hippie revoluciju pretvorio u nešto potpuno drugačije, to ta tamna strana hippie revolucije koja je recimo obrađena, ako ste gledali film bilo jednom u Hollywoodu, vi imate čitave delove gde vidite gotovo veštice od tih devojčica slatkih sa visokim sopranima koji pevaju pesmice i druže se sa ljudima, u stvari su kao neke grabljivice i predatori koji imaju neke guruje za koje mi ne znamo da li one upravljaju guruima ili guruji njima. Znači, taj izopačeni svet, on je nastao tokom 60-ih, razvijao se tokom 70-ih, bio pod apsolutnom kontrolom Centralne informativne agencije američke, gde su američki obaveštajci obavljali tu vrstu džins revolucije u celoj istočnoj Evropi i iznutra potkopavali taj sistem koji je počeo da čezne za slobodom, a nažalost uz tu slobodu kao senka
je išao i taj perverzni sistem koji su oni uvozili sa trgovinom decom, sa prostitucijom, sa time da, nažalost, ono kad kažete Moldavka, Ukrajinka, to odmah ima neka čudna značenja koje nemaju veze sa istorijom tih zemalja, tih naroda, ali su vezane za taj period tranzicije kad je počeo se pravi taj sex trafficking u kome smo mi gde su pre svega stradale siromašne zemlje u tom trenutku. Sve zemlje su stradale. Belgija je stradala, recimo, koji nije siromašna zemlja, tamo je otkriven čitav sistem gde je vrh belgijske države, ministar policije, zamenik premijera, ministri su bili upleteni u takvu užasnu pedofilsku aferu u kojoj su neki ljudi po instrukcijama, ljudi iz vrha finansija i politike Belgije, zatvarali te devojčice, do smrti su ih seksualno iskorištavali, silovali i često su ih i čak ugrađivali, kao onim strašnim narodnim pesmama iz turskih vremena. Ugrade devojčice sa oslobođenim delovima njihovih genitalije i usta, ugrade ih u neke zidove i puste ih da tu žive do smrti. I onda ih ostave, nekom trenutku ostave da umru od gladi, zapušteni. Onda su ti kosturi, kao neki horror filmovima nalaženi. I onda ta veza sa vrhom, pazi, ne bilo koje vlast, belgijske vlade, briselske vlade, odjedno pokazuje da ljudi na vrhu piramide perverzije više ne znaju šta će od sebe. A uglavnom smo nekako ta seksualna nedela, te perverzije, pa može se reći zlostavljanje i seksualno uznemiravanje maloletnica pripisivali nižim slojevima društva, što finansijski, što može se reći onako socijalno niži sloj društva. Pripisivali smo donekle, ako gledamo verski, možda muslimanskom svetu, da su oni možda naklonjeniji toj seksualnoj orijentaciji ka mlađim devojčicama, što oni donekle imaju u svojoj kulturi. Sada kada vidimo da je to, pa može se reći, najviši zvanični sloj svih država, eto vi ste rekli briselske administracije, da su tu uključene bezbednosne službe, da se to sve odbija zapravo pod tim samo velom tajne, odnosno ispod nekog nivoa koji je nama trenutno vidljiv, ali da se već duže vreme dešava, pa koliko onda to zapravo može se reći gubimo nadu da će takve osobe i da će ovakvi slučajevi ikada biti procesuirani i da će ikada neko biti gonjen i da će se ikada išta promeniti. Pa nemamo mi problem sa nadom. Mi koji smo hrišćani, mi znamo da postoji i Božja kazna koju ne možeš da izbegneš i da niko ko je ogrešio svoju dušu takvom prljavštinom kao što je ovo o čemu mi govorimo ovde, neće ostati nekažnjen. Jer ta kazna je dovoljno žestoka, opasna, sistematska. Ja kao što se ne bojim da ustaše koje nisu procesuirane, da su izbegle kaznu. Nisu izbegle kaznu. Otišli su u najstrašnije, u nešto najstrašnije što postoji na ovom svetu, za što kažu ljudi da je minut u paklu mnogo gori nego 100 godina bilo čega. Smo mi upali u civilizaciju ateizma, bezbožništva, toga da priču o crkvi, mi se setimo toga kad umre neko naš blizak ili kad se razbolimo, pa onda odjednom zazivamo Boga u strahu od smrti. Inače, mi kao da smo izgubili taj osjećaj da smo mi civilizacija koja 8 vekova živi kao pravoslavna narodna zajednica koja vrlo velikodušno prihvata i sve one koji nisu pravoslavni, koji nisu Srbi i zajedno sa njima gradi neku svoju priču, izazivajući divljenje ljudi koji nisu pravoslavni. Znači, Balda Rajsa, pa do recimo dede Zorana Radmilovića koji je bio Nemac, pa onda njegov sin postao Srbin, a unuk postao najduhovitiji Srbin svih vremena. Ko bi rekao da je Zoran Radmilović Nemac, u stvari nacionalno. Znači, ta čudna priča u kojoj je Bog meritoran i u kome to nebo koje nije prazno, ono nas, kako bi rekli, teši, ono nas isceljuje, da ne živimo pod pritiskom ideje da nema kazne i da ti ljudi svojim bogatstvom, znate vi recimo u Americi imate desetine ili možda i neke put i 100.000 deca koji godišnje nestanu u tim paklenim pričama. Drugo, vi imate satanizam, klasičan satanizam koji je recimo u 19. veku, krajem 19. veka i u Velikoj Britaniji i u Francuskoj bio na delu, imate čak i jedan fenomenalan svetski roman Laba, tamo dole Wismansov, koji opisuje crnu misu. Jedna od suština crne mise ima 2 segmenta, uz naravno ismevanje hrišćanstva. Jedan segment je seksualni čin na oltaru, drugi segment je žrtvovanje bebe.
krvna žrtva, kao nešto što je postojalo u paganskim vremenima pre hrišćanstva, kao normalan deo života i u, ne znam, Južnoj Americi, i u Evropi, na severu Evrope, na Orijentu. Ta vrsta krvne žrtve sa čednom bebom koja se žrtvuje đavolu, to je nešto, to su perverzni slojevi visokog društva prihvatili kao deo nekog načina života. I nije slučajno otkud toliko pedofila u Velikoj Britaniji. Kad kažete pedofilija, prvo što vam pada na pamet, to je Velika Britanija. I tamo nema iole poznatijeg televizijskog voditelja iz 60-ih, 70-ih godina ili nekog uticajnog čoveka medija koji nema bar neku aferu sa maloletnicima, neki od njih sa hiljadama maloletnika. Naravno, obično se te afere otvore tek kad oni umru. Zbog čega? Zbog veza sa visokim društvom. Ta vrsta crnog plemstva, ta vrsta visokog društva koje živi prezirujući ostale ljudi, kao neke lutke, kao neke robove, koji služe da ispunjavaju njihov život zadovoljstvom onda kada oni žele i kako oni žele. To je kao onaj robovlasnički sistem koji je postojao, recimo, polovinom 19. veka u Sjedinjenim Državama ili u antičkim vremenima, ili u vremenima Turaka, gde jednostavno robovi su služili za zadovoljavanje onih ljudi koji su vodili društvo, vojsku, i onda imamo tu tragediju čitavih generacija mladih ljudi i dečice koji su prodavani na pijacama roblja i taj običaj je trajao dugo vremena, sve do 20. veka praktično. Znači, ta perverzija zapada, znate, na istoku imate običaje u kojima se granica mladosti i zrelosti pomera. To su običaji. Ti običaji nam mogu da budu čudni, ali to je nešto što ne služi za zadovoljstvo perverzno nekog pojedinca. To je način života, civilizacija tako živi. Imate vi civilizaciju u kojima kad je čovek stariji, oni ga odbacuju i on odlazi i umire sam negde u divljini jer ne žele da se brine o njemu. Znači, u modernoj civilizaciji imate eutanaziju, koja je isto brutalno surava, gde čovek ne pušta da Bog, priroda i spontana sudbina odrede vreme života njegovog, nego sami odlučuju umesto Boga kad će umreti. Znači, sve to zajedno su razni elementi običaja raznih civilizacija koje možemo kritikovati s pravom, pokušavati da razumemo, ali ovde nije to u igri. Ovde je u igri iživljavanje. Ovde je u igri bogata ekipa koja se dobro najede, napije i uz šampanjac i one debele tompuse kreće maltretiranje dece. Imate one čuvene filmove, recimo, o ljudima koji tragaju za svojim otetim ćerkama i onda ima čitav niz takvih filmova američkih gde onda oni se bore sa stotinama ljudi, to su prebogati ljudi sa svojim telohraniteljima, pratnjom, pokušavajući da izbave najčešće svoje ćerke iz te paklene mreže. Pa vidite, ta mreža je toliko velika i bačena na ceo svet i privilegije najbogatijih ljudi. Zato je važno shvatiti da Jeffrey Epstein nije bio bogataš. Nije bio matematički genij koji savršeno svira klavir, a znao je dobro da svira klavir, ali nije to izvor, nije bio prevarant, kome je dobro išlo. Mislim, pa je onda u okviru te svoje prevare i hipnotičke varijante, kao neki guru koji je privukao razne bogate ljude i on je postao njihov koordinator, kao neki čudni makro koji je radio za sve njih. Ali eto, vidi se na koji god način su ti neki bogataši dolazili do svog bogatstva, na kraju se svede na isto, završe, dakle, na njegovom imanju, radeći, sad zavisi kakva dela, ali na kraju bilo da su oni od početka iz najviših slojeva društva socijalnog ili su, eto, kao neki prevarant došli do tog statusa, završene istom. Odnosno, pojave se kod njih takve neke, može se reći... Ono što su oni radili na njegovim rančevima i njegovim ostrvima, radili su i na drugim ostrvima i na drugim rančevima. Ništa on nije nešto postoje, to je važno shvatiti. Nije on izuzetak iz pravila, on je deo pravila. I zato se postavlja ključno pitanje. Ko je otvorio aferu i zbog čega je otvorio aferu? To je ključno pitanje, a ne šta je radio Jeffrey Epstein. Znači, ko je otvorio aferu, ko je pustio da se ta priča jednom trenutku zaustavi, jer je čak rečeno, visoki ljudi administracije američke su rekli da više nema ničeg novog i da se odjednom otvorio ogroman broj. Ko je rekao stop i ko je rekao ponovo kreni. Zbog čega je rekao? Šta to treba da znači? Čiji ugled to treba da naruši? To je koncept. Ili koji geopolitički potez
to treba da stavi pod neku pretnju, da onda praktično time se izvrši pritisak na Trumpovu administraciju ili na koga drugog. Koja je uloga famoznog Mosada u čitavoj toj priči? Da li je nešto rađeno uprkos Mosadu ili za vreme njega? Recimo Maxwell, koji je otac one glavne partnerke Jeffrey Epsteina i koji je medijski mogul, je čovek za koga svi kažu da je pred kraj života pokušao da ucenjuje Mossad. I onda je pao sa neke jahte i odjednom nestao. Tako je Natalie Wood stradali, mnogi drugi, nije to ništa neobično, ali eto, ta asocijacija i nakon toga je on sahranjen na Maslinovoj gori, u sred Jerusalim, na mestu gde se ne sahranjuju ljudi koji nisu tamo rođeni, nisu tamo živjeli, samo što su poreklom Jevreji, tako da je sve tu tako mutno, tako maglovito, nije baš najjasnije da li je reč o protivnicima Netanjahova ili ljudima koji s njim sarađivali. To je mreža i ono što je najvažnije shvatiti, znači bogataši koji se okupljaju u svetu na nekim mestima, nekad javno, nekad manje javno, nekad tajno, oni imaju svoj noćni život u kome nema pravila, u kome nema ograničenja, u kome nema zabrana. I u toj varijanti, to je ono što mi moramo da shvatimo, da postoji neki čudni svet koji preti da nas usisa. Znate ono, kao kad mi slavimo Svetog Georgija koji ubiva Aždahu. Ta Aždaha iz žitija Svetog Georgija, rimskog vojnika. I u stvari, ta varijanta gde se daju deca nekome da proždirući tu dečicu bude dobar prema tim ljudima koji žrtvuju svoju decu i onda to je neki čudan ljudožderski svet u kome je Sveti Georgije ustao protiv toga, u toj arhetipskoj situaciji. Ovde je ista stvar u priči. Znači ovde se neka deca, neke devojke, neki ljudi, neki narodi preuzimaju. Cela Ukrajina se pretvara u inkubator zla. Pa ustaće neko ili neće ustati neko. Život nije bajka u kojoj mi sad kažemo ljudi, ajmo, vidi što se dešava, evo ga zli vuk, i onda ljudi trče za zlim vukom. Nego je to malo komplikovanije. To što mi imamo priliku da pričamo na televiziji o nečemu o čemu se ranije nije pričalo, a postojalo, a se nije pričalo. To je sad nova pozicija u kojoj mi možemo ljude da upozorimo. A s druge strane, to omogućava da neki ljudi proglase ovo teorijama zavere i da kažu jeste kao to je baš tako. Problem je što apsolutna moć, ne samo što korumpira apsolutno, nego apsolutna moć pretvara čoveka u neljudsko biće. U nekoga ko druge ljude tretira samo kao materijal za svoje eksperimente, samo kao prostor, kao u javnoj kući. Niko ne razmišlja o tome da li je ta devojka u javnoj kući, da li je čeka dete kući, da li to radi da bi ishranila bolesnu porodicu svoju, nego se radi ono što se plati. Plati se pa se klati. I u toj varijanti oni žele da klati i da ceo svet bude samo za njih neka večna audicija gde oni uzimaju šta im treba, a povremeno čitave zemlje, kao Ukrajinu. Perverzija sa Ukrajinom iz 2014. godine. To je nešto što ne može rečima da se opiše. Uništena zemlja, bačena u smrt, posvećena Bogu smrti, prepuštena đavolu, upuštena u sve to crno sunce, trozupce, sve te ezoterijske, crnomagijske simbole. To je nešto što se u istoriji nikada nije desilo, a to je napravljeno da bi se stvorila trgovina robovima, ljudskim organima. Nešto slično su pokušali da urade i na Kosovu. Preko Albanaca, pa su nešto od toga pokušavali i u Bosni i Hercegovini. Pa ste vi, oni su žrtvovali Srebrenicu, oni su žrtvovali svoje ljude na sarajevskim pijacama u centru Tuzle, ubijali svoje ljude samo da bi imali argument protiv Srba. Znači, to je jedan amoralni haos u kome su sva sredstva dopuštena. I zato moramo da se držimo zajedno, zato moramo da uvedemo hrišćanski moral, zato moramo da pojačamo veronauku, zato ne smemo da dopustimo da se država potpuno odvoji od vere i njenih zakona koji su i moralni, i etički, a ne samo verski. Tako da, znači, moramo da se borimo i moramo da imamo lidera koji nas vodi pažljivo, svestan svega ovoga, ne da bi on pričao o tome, pa da bi se oni upitali šta on to priča, šta on hoće, ne nego da ćuti i da čuva svoj narod i da nas pusti da prođemo preko tog minskog polja, da ne nagazimo na neku eksplozivnu minu. To je ono što mi imamo u trenutku. Imamo lidera koji vodi Srbiju, koji dobro zna u kakvom svetu mi živimo, koji dobro zna šta to znači kad se neka zemlja preko Majdana pretvori u tu Ukrajinu, koja je u stvari više anti-Rusija i neka
tako trpeza i pijaca robova. Znači, ovde je bitno, ne da se priča o tom, mi, obični ljudi, možemo da pričamo o tom. Neko će to slušati jer mu je zanimljivo, kao što ima ljudi koji vole horror filmove ili vole Crnu hroniku, pa im je to super, kao večeras ćemo da gledamo Crnu hroniku. Nemaju taj moralni osjećaj zgražanja, ali svet je postao jedna crna rupa koja je neuporedivo gora nego bilo šta što postoji u Srbiji. A to svugde oko nas postoji i mi samo treba da ostanemo normalni i da ne pustimo da se naš život i naša sudbina pretvori u priču o Crnoj hronici koja u stvari nije prisutna. Kad bi neka žena, starija žena recimo iz Njujorka ili Čikaga, znala svakog ubijenog mafijaša u Čikagu ili Njujorku, pa ona bi mogla da poludi od toga. A kod nas svaka baba zna da je ubijen, ne znam, Goran Majmun, da je ubijen Žabac, da je ubijen, ne znam, Voždovački klan, Zemunski. Mi smo toliko napunili sebe, tako su nam usmerili kogod to radio, da mi imamo osjećaj da je sve oko nas kriminal, smrt, neka teškoća, problemi, korupcija. Ali, nažalost, evo i medijski, kada se gledaju izveštaje i sama statistika samih vesti koje se plasiraju, uvek statistika i oni brojači gledanosti pokazuju da naše stanovništvo, ali mislim da to nije samo slučaj u Srbiji, mnogo više zanima Crna hronika i sve te crne i negativne teme, jer smo nekako narod koji, ja mislim da ako dobijemo nešto malo, poželimo još više i nekako jednostavno normalizujemo da svakodnevno čitamo Crnu hroniku, da čitamo, pa onda poželimo da saznamo i detalje i slično. I tako je verovatno i sa ovim slučajem. Sada kada se ovako nekako razotkrio, svakako svako sebi daje pravo da da komentar. Da li je to možda teorija zavere, da li... Mi živimo u civilizaciji društvenih mreža i otvorenog interneta. Tu već roditelji nemaju nulu. Ja imam 6 dece. I roditelji jako teško uspevaju da izađu na kraj sa tim iskušenjima. I onda je vrlo važno da ne pretvaramo svoje decu u neku sektu Amiša koje onda izdvajamo od drugova i od duha vremena i zabranama pokušamo da ih sačuvamo, onda oni čim napune 18 godina, oni odu i napravi se kontra usluga, kao praćka. Udalje se od svega onoga što si verao. Znači, to je jako važno kreativno prići vaspitanju. To su važne teme. Treba praviti belu hroniku, ali nevidljivu. Ako mi napišemo bela hronika, niko neće da je gleda. Ali bela hronika, to su uspesi koji su kratki, pre svega oni na koje ljudi pristaju. Ljudi pristaju recimo na matematičke olimpijade, sportske uspehe. Treba da vidimo šta je to, da to podržavamo. Da taj sistem vrednosti, recimo kad god govorimo o herojima sa Košara ili Paštrika, o junacima iz Prvog svjetskog rata, mi time ljudima dajemo injekciju smisla. I onda oni kažu sebi, vidi kakvi su to junaci. Onda se dive ljudima kojima nije taksimetar bio ugrađen u grudi, ljudima koji nisu razmišljali iz perspektive samo meni da bude bolje, nego su često odlazili u rov i ginuli u rovu zajedno sa mnogo siromašnijim svojim sugrađanima i sunarodnicima iz nekih ideala. Gradnja ideala je način borbe protiv crne hronike. Ovo je jednostavno. Koje su fabrike najpotrebnije Srbiji? Fabrike smisla. Fabrike smisla. Ne neko što je ništa. Jer kad je čovjek ima osjećaj smisla, on može bude 30 godina robiji i da to ovako lako preživi. On može da radi u kokičarnici, on može da bude u nekoj, da radi na ulazu u neku fabriku i da izlazi ponosno što pripada jednom moćnom, superiornom narodu, što pripada jednoj duhovnosti, što ga čeka drugo poluvreme koje će biti mnogo duže nego ovo životno, znači ono posle smrti. Znači ako je on opremljen sredstvima za borbu protiv besmisla, protiv malodušnosti, protiv razočarenja, protiv zavisti, protiv ljubomore, ako on ima ta sredstva, on može da bude bilo šta i bilo gde. Ja sam moje deci govorio, budite najneuspešniji na svetu, ali imajte osjećaj da sa obe noge stojite u Srbiji sa svojim precima, sa svojim ocem koji vas čuva, koji vas voli, koga vi ako možete volite, ako ne, nemojte, potpuno svejedno. Znači, ta ideja da je smisao važniji od uspeha pravi od žena heroine, a ne prostitutke. Ako je uspeh najvažniji, onda ko da više? Šta sad ti imaš da onda brineš, samo ovaj da više i onda te kupi i ti odeš za neku veliki honorar i platu. Tako da čitave civilizacije glumaca, glumica, ne znam, civilizacije menadžera, menadžerki, upada u taj rov koji te vodi ka besmislu, ka prostituciji skrivenoj, ka kokainu, ka varijanti što brže, umri mlad, budi lep leš,
šta me briga, idemo, jurnjava brzim kolima. Znači, ta civilizacija besmisla, civilizacija uspeha, ona ne sme da bude jedino što se nudi mladim ljudima i uopšte ljudima u našim medijima. I to je ono zbog čega ja, recimo, toliko često i nastupam. Da bi to ljudima, da bi rekao, da pusti me s tom pričom, to je priča za klince, za tinejdžere. Odrasli ljudi treba da se ponašaju odgovorno, da znaju koji je smisao. Znate, recimo, koliko je važna i opasna tema dece koje odu da žive u inostranstvu. Ona nestaje. To je kao da se otišli na pijacu roblja. Nema ih više. Sutra će da budu u NATO paktu, vozit će avion na našem nebu, ili će otići negdje, neće se sećati, reće, moj grandpa, deda moj, on bio tamo, Srbija, znate, to Balkan. Znači, izgubit će osjećaj prema jeziku. A zbog čega je to? Da li nemamo dovoljno jaku svest da se onda mlade generacije, da im se usadi, pa ta kolektivna istorija i upravo taj osjećaj pripadnosti, patriotizma? Reč usadi je ključ. Kako da usadiš? Znači, imali smo prvi šok, zove se Jugoslavije. Kad su ljudima rekli, pusti, nisi ti Srbin, ti si Jugoslaven, nisi ti Srbin. I ako pričaš o srpstvu, ti rušiš dobre odnose jugoslovenske između Hrvata, Slovenaca, muslimana i nas. To je prvi šok, drugi šok je bio komunizam, u kome se govorilo, važno je kojoj klasi pripadaš. Pa se knez Lazar nazivao se feudalcem. Pa kao ona nesrećnica neka Ana Jovanović iz Niša, o kojoj svi govore, koja je rekla da je Sveti Sava karijerista, ali ona isto tako rekla i da naši feudalci, kakvi bili feudalci, to su naši vladari, sveti kneževi, svetitelji. To je neverovatno kako ne samo oni koji su vaspitavani, nego oni koji vaspitavaju prelaze u tu kategoriju opasnu, gde mi onda imamo on čuveni primer koji je Bogu hvala ispravljen iz udžbenika, gde su se hvalili janjičari. Da su janjičari bila deca koji su imali sreću da preko janjičarskog statusa dođu do obrazovanja. Moji da ostanu nepismeni seljaci, njih odvode Turci u onim korpama i oni postaju obrazovani ljudi koji da promene veru, zaborave prošlost, ratuju protiv sopstvenog naroda u tuđoj vojci, ali zato izučavaju matematiku. Ali zato postaju obrazovani. Poznaju jezik. Idemo, gospodine Bokan, samo na kraću pauzu za reklamu, potom nastavljamo naš razgovor. Razgovor sam i započela o Velikoj Britaniji i samoj situaciji o princu Andrewu, koji je pa sada već optužen, našao se u aferi u vezi sa deljenjem poverljivih dokumenata. Da li su se nekako ovi navodi, da li su ozbiljniji od prethodnih optužbi koji su ga već udaljili ranije od te javne dužnosti? Imamo nekako specifične izjave. Kralj Charles III javno izražava duboku zabrinutost, što je, pa može se reći, neuobičajen ton i još jedno distanciranje dodatno. Pa to je krizni PR kralja Charlesa, koji pokušava da kaže sve što treba da kaže da bi skrenuo pažnju javnosti. Mi svi znamo, koji pratimo događaje, da je episkop anglikanski Peter Ball i recimo taj čuveni voditelj BBC-a Jimmy Savile zajedno sa Andrewom i zajedno s nekim drugim likovima bliskim kraljevskoj porodici ili unutar kraljevske porodice, koji su neki bili homoseksualci, neki su bili apsolutni degutantni perverznjaci i svi zajedno su bili pedofili, samo su neki bili ograničeni na dečake, a neki su koristili devojčice. To je jedan pakleni svet, znate, kao iz neke bajke, najužasnije, sa onim monstrumima koji nasreću na čednost dečiju i pokušavaju da pretvore tu decu u neki svoj zalogaj, da li seksualni, da li nekakav drugi. To je perverzija nama nezamisliva. Mi to nemamo. Mi imamo tuče, mi imamo mržnju, mi imamo svađe, mi imamo borbu oko međe porodičnu, ali mi nemamo tu vrstu duboke unutrašnje perverzije. Mi nemamo tu incestnu priču, mi nemamo pedofilsku priču. To nije civilizacija koja proizilazi iz naših krajeva. To je nešto što više pripada njima, posebno tim hladnim zamkovima britanskim sa apsolutnom idejom moći. Oni su svoje vladare ne ubijali, oni su svoje vladare naticali na kolac sa nekim čeličnim, užarenim metalom koji su gurali u ranu svojim kraljevima, tako ih likvidirali. Mislim, oni su mnogo, mnogo gori nego mi, a mi eto stalno naglašavamo kako smo mi ovakvi, mi onakvi, jer smo imali prvo jugoslovensku priču koja je smanjivala poznavanje srpske ideje, a onda komunističku priču koja je od Srba pravila jedine krivce. I onda su četnici koji su ipak imali komande iz Londona, postojali gori nego ustaše koji su imali komandu iz Berlina. Tako da jedan opšti cirkus na glavačke je stvaran,
A Velika Britanija je od početka u tom svom kontinuitetu perverzije. Kogod je čitao Charlesa Dickensa i ravnopisce njegove epohe, zna kakav su pakao proživljavala deca, malena deca u Velikoj Britaniji, koji su sa 6-7 godina radili do smrti, 18 sati dnevno, koji su roditelji donosili i onda na kraju, onako jadne, potpuno umorne, razvaljene od posla, od svega, odnosili kućama da bi ih ponovno donosili. Sa jako zakasnenim donošenjem zakona koji štiti decu mlađu, recimo makar od 12 godina. To je jedan pakao te surovosti. Znate, kapitalizam u svojoj izvornoj, onoj originalnoj formi, posebno na način na koji se on rađa, on je beskrajno surov. Ti baroni kapitalizma koji za jednu funtu, za jedan peni mogu da se odreknu nekoga da umre, jer je jedan peni važniji od deteta koji treba da... A da li su ove woke ideologije, transgender ideologije, LGBTQ zajednice, da li je to dodatno doprinelo ili je zapravo samo transparentnije prikazano sve ono što sve vreme i postoji, dobilo je medijsku scenu? Pa dva su razloga. Prvi razlog je što oni pokušavaju da time opravdaju, jer oni su perverzni krijući svoju perverziju. Oni sad pokušavaju da otvore tu priču, pa da ne moraju da kriju, nego to bude dozvoljeno. Recimo, u Belgiji je napravljena pedofilska partija, koja pokušava da spusti granicu dozvoljenog seksualnog odnosa na 12 godina. Ima njih koji žele da idu još niže. Znači, to je prostor gde oni svoje skrivene strasti, prljave, koje kriju od ljudi, pokušavaju da opravdaju time što će to ići legalno, što će deca ići na sečenje genitalija, na pretvaranje dečaka u devojčicu, devojčicu u dečaka. Ta cela ideja je o tome da oni time nađu prostor da se oni pojave i da zli vukovi se pojave u civilizaciji, da su svi zli vukovi. A govori se sada kako je Trump pre godinu dana nešto više ušao u Belu kuću u svom drugom mandatu, da je on tu woke ideologiju kao isterao navodno iz Sjedinjenih Američkih Država i da se ona sada prelila na tlo Evrope. Da li je to zapravo zaista tako? Ne nastalo u Evropi, centar civilizacije hrišćanske, a onda antihrišćanske uvijek je bila Evropa. Jer, pazite, i Australija i Amerika su proizvod Evrope. Autentična Amerika je indijanska na način meksičkih ovih indijanaca, Maja, Acteka i ovih indijanaca koji su živeli po prerijama i koji se opisuju u kaubojskim filmovima. Znači, to su Amerikanci. Ovo su Evropljani. Ali kada kažemo Evropljani, tu pravimo tu paralelu zapadne Evrope, odnosno kolektivnog zapada. Tako je. Inače, odavno je priča o Evropi, priča o zapadnoj Evropi. Znači, Norman Davis, profesor, je objavio u izdanju Oxford University Pressa prvu istoriju Evrope, u kojoj je pola istorije Evrope zapadna Evropa, a pola istorije Evrope je istočna Evropa. Iako Norman Davis nama nije baš blizak i bio je na strani NATO bombardovanja protiv nas, ali moramo da mu damo neku vrstu poštovanja i priznanja na tome što je uveo istočnu Evropu kao Evropu. Pre toga je istočna Evropa bila smeće, bila je nešto odbačeno, bila je nešto oklevetano, bila je neka vrsta kao insekata koji gmižu Evropom. Pa su, recimo, nažalost, u Hrvatskoj šovinističkom narativu, u hrvatskom, oni su to usvojili prema Srbima. To što je zapadna Evropa usvajala prema kompletnoj istočnoj Evropi i smatrala je da treba da nestanu, da su oni faktor ometanja razvijenja prave civilizacije. Znate, to što vi u logorima smrti, koji nisu građani na nemačkoj teritoriji, nego na teritoriji Trećeg rajha, ali su prebačeni tamo u Poljsku, u druge prostore, tamo ljudi koji su bili jako surovi prema toj dečici koja je imala ropski status, jer su bili jako nežni prema svojoj deci. Znači, to nisu ljudi koji su mrzeli decu. Oni su mrzeli decu koja nisu njihova, pa onda koje nisu arijevska, pa onda koje nisu nemačka, pa onda deca koje nisu deca naroda njihovih saveznika. Znači, to je jedan opšti haos u kome vi dobijate prelamanje u kojima za jedne je nešto dozvoljeno, a drugima nije, i onda dobijate civilizaciju dvostrukih standarda. Ona nije postojala samo u konclogorima u Nemačkoj, ona postoji danas u visokoj evropskoj politici. Imate dvostruke standarde, se dopušta Albancima na Kosovu
i Metohiji, dopušta se da se puca u srpsku decu, da se hapse Srbi bez razloga, da se ne istražuju oni jezivi zločini koji se ne mogu rečima na pristojnim programima opisivati, a da Srbima se sudi zbog jedne reči, zbog najmanje sitnice. Nošenja majice sa obeležjem. Dvostruki standard je suština političkog rasizma, koji je gori od običnog rasizma, jer običan rasizam možda izlačiti čoveka. Objasnite Nemcu da su Jevreji isto tako deo istorije nemačkog naroda kao i oni. Objasnite im i onda vi smanjujete njihov... A politički rasizam je mnogo teže, on je kao besnilo. Politički rasizam. Kako mi da objasnimo nekom autošovinistu sred Beograda da ova država nije tako strašna i da život u Srbiji uopšte nije lošiji od života u mnogo drugim mestima, da Srbija nema ni jedan kvart, ni jednog grada u koje je noću zabranjeno ući, da mi svi koji smo živjeli negde po svetu možemo da posvedočimo koje su prednosti i vrline života u Srbiji, o čemu svedoče svi turisti. Zašto bi neki turista dolazio kod nas koji nemamo more, recimo, za početak? Zašto bi dolazili kod nas i to u sve većem i većem broju, a da nemaju to osjećanje da je ovde bezbednije, udobnije, lepše, srećnije, da je hrana, priroda, pejzaži, način života, naša čuvena velikodušnost prema drugim ljudima. Mi smo surovi i strogi jedni prema drugima. Prema strancima mi smo fantastični, to ne postoji narod na svetu koji je takav. Ima čuvena rečenica kad su jednog španskog filozofa pitali šta misli o osobini španskog naroda, da recimo kad na ulici ga pita gde je neka ulica, ne samo da ti odgovori taj Španac, nego te povede sa sobom, dovedete do tog mesta. On je rekao, pa dobro, možda je to dobra osobina našeg naroda, a možda je to osobina da naš narod uopšte ne zna čemu služi njegov život, njegov dan. I onda iz tog beznađa, iz te dosade, on tebe prati, tako vodite negde, uopšte ne zna, nema ništa pametnije da radi. Znači, mi moramo da počnemo da razmišljamo. Mi moramo da u emisijama govorimo o stvarima koje nisu drugi ljudi već 25 puta ponovili u drugim emisijama, na istoj televiziji, na drugim televizijama. Mi moramo da razmišljamo. Recimo, priča o Jeffrey Epstein, to je priča o crnoj rupi u kojoj se ova civilizacija polako uvlači. I zato je opasna priča o atomskom ratu. Ljudi koji su spremni da žrtvuju svoju decu, svoj život, sebe same, oni mogu da polože tom nekom antičkom bogu Balu ili tom nekom knezu Tame, mogu da ponude i svoje telo i da kažu pa šta, nek svi stradamo. I to je nešto što oni mogu da žrtvuju. Ali osim te, dehumanizacije o kojoj govorimo i tom beznađu u koji nekako kao civilizacija upadamo, čini se kako tehnologija napreduje, mi kao civilizacija nazadujemo kada sve ovo čujemo. Ali ovaj slučaj je sada verovatno dodatno dobio na značaju zbog pre svega političkih aktera i afera. Pojavljaju se tu i razni glumci iz Hollywooda, ali nisu oni toliko primetni u ovom slučaju koliko zapravo trenutni politički lideri i oni se ponovo tu pojavljuju, odnosno pominju korupcionaške afere. Evo upravo dan nakon objavljivanja dosijeja Epsteina, francusko finansijsko tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv bivšeg ministra kulture Jacquesa Langa i njegove ćerke zbog sumnje da su izvršili tešku poresku prevaru pranja novca. Takođe se govori o tome da se Britanija suočava sa najdubljom krizom poverenja u institucije u poslednjih nekoliko decenija. Dakle, ponovo odavde više se sada izvlače koji će političar zadržati poziciju, a koji neće. Ja mislim da kada Zapad govori o korupciji, da je to samo politička osveta nekome koga su uzeli na zub jer ih nije poslušao. Da ne postoji ni 1% želje za pravdu. Ni 1% želje za nekom osvetom, kaznom. To je jedna vrsta apsolutnog zla. Znači, van Epsteinovih fajlova postoji svet koji je isti kao svet u Epsteinovim fajlovima. Samo možda malo niži socijalno ili malo skriveniji ili malo lukaviji nego što je taj. Znači, oni će pokušati s jedne strane da ovu priču pretvore u napad neko na Mossad, neko na rusku obavještajnu službu, neko će pokušati da to pretvori u napad na Trumpa, neko će pokušati da napravi neku priču u kojoj će, kritikujući Epsteina, on da ispadne moralan. Jer kad ti kritikuješ Epsteina, ti si fantastična, znaš, kao, vidi kako su to neki nevaljali ljudi, neki drugi. Inače, kritikovanje i svaki moralizam je sredstvo u kojem ti sebe izvlačiš iz one ideje koja je u hrišćanstvu najvažnija, ideja sopstvenog greha. Hrišćanstvo te uči. Ne postoji niko ko je zaslužio spasenje svojim dobrim delima, svojim karakterom. Mora Bog da ti pomogne u tome. Moraš ti svojim pokajanjem. Ali evo malo donekle da se našalim, Trump je prošle nedelje izjavio da misli da će otići u raj ne zato što je bezgrešan, već zato što je pomagao nekim ljudima. Tako da je to nje izjavio da misli da će otići
u raj, verovatno se i sam predsjednik američki našalio. To što je on stavio za potpredsjednika jednog autentičnog hrišćanskog političara. To je možda uz Orbana ili, ne znam, Vučića i Putina, možda najautentičniji hrišćanski političar je J.D. Vance, koji je potpredsjednik i koji je napisao baš o knjigu, njegov put ka veri, njegov put ka Bogu. On je čovjek koji ozbiljno veruje u Boga. Ne one protestantske varijante da je Bog samo sredstvo da budeš bogat i uspešan. Ne, nego Bog sa pokajanjem, sa moštima, sa svetim slikama, ikonama, sa svetim tajnama. Znači, nešto mnogo dublje, što traje hiljadama godina, što nije nalik na politiku. Znači, postavka njega ili uloga Charlie'a Kirka pre nego što je ubijen, to najbolje svedoči da Amerika pokušava da se vrati svojim hrišćanskim osnovama, svojim očevima, osnivačima iz Virginije, onima koji su formirali hrišćansku Ameriku, koja je kasnije vrlo brzo se pretvorila pre svega finansijskim metodama, merkantilnim metodama, unošenje materijalizma, tehnika gde je novac postao Bog. Tamo gde novac postaje Bog, očas se život pretvori u kolekciju grehova. Jer ako je novac Bog, on ti sve omogućava. Ako je nekom da se izmasira u salonu važnije nego da pomogne nekom u porodici u to isto vreme, da lakše obavi svoj posao. Ako neko misli da njegova guza, njegovo dupe, njegova koža, njegov život važniji od svih ostalih, tog trenutka počinje to kvarenje i onda dolazi do te dekadentne priče da urbano stanovništvo Zapada, oni postaju cinici, oni postaju visoko elitistički egoisti, ali istovremeno postaju moralno istruleli iznutra i bezvoljni. To je civilizacija koja se raspada. Znači, kada piše o tome, recimo Spengler u svojim čuvenim spisima iz vremena Prvog svjetskog rata i nakon toga, ili čuveni indijski intelektualac Mehta, koji sada piše fantastične tekstove, drugačije intonirane o Epsteinovoj aferi, vi tačno vidite da ta samodovoljna civilizacija koja je izgubila smisao života i koja živi samo u protivljenju bivšoj civilizaciji sa Bogom na nebu, a ne sa nekom prazninom i sa novcem na nebu, vi imate poziciju u kojoj ta civilizacija polako propada. To nije politički problem, to je civilizacijski problem. I onda je važno odmaći se od te civilizacije. Znači, naša pozicija, srpska, koja balansira između zapada i istoka, između pritisaka dubokih država kojima smo okruženi i onoga što nam nude neke nove staze koje još nisu isprobane. I boreći se istovremeno sa tim jugoslovenskim nakotom koji je antisrpski orijentisan, koji je bogoborački, koji je ismeva našu crkvu, koji skrnavi sve u što mi verujemo i sve što je nama važno, to su te borbe u kojima mi pokušavamo da zadržimo neki balans, jer to nije lako pobediti. Recimo, imate mnogo više reditelja koji pripadaju tom satanističkom kultu, nego ljudi koji pokušavaju da budu hrišćani. I ljudi koji će ismevati sve oko sebe, ima ih više nego ljudi koji će braniti i poštovati bilo šta. Lakše je kritikovati. Kao što je lakše nacrtati karikaturu nego portret. Jeste, ali upravo i pitala bih onda da li upravo je kroz umetnost taj neki satanizam prvo i isplivao. Odavno smo mi imali, kao što ste pomenuli, filmove i razne umetnike, pa i ovdje na našem području, koji su taj satanizam predstavljali i mnogi su se tome divili kao velikoj umetnosti. Šta vi mislite o tome? To me zanima. Umetnost je vekovima postojala kao kult lepote. A onda je to prestalo. Lepota više nije bila tako značajna za formiranje umetničkog odnosa, nego takozvana autentičnost. Živost izraza, konceptualna ideja, pa onda na vrhu te ludačke priče i te piramide besmisla, performans. Onda imate situaciju gdje čovek kad istovara džak, on je radnik, a kad čovek istovara džak u galeriji, on je umetnik. Znači, ta vrsta odvajanja umetnosti od lepote je učinila da se vrlo brzo umetnost odvoji od etike. Jer taj ideal da su lepota i dobrota podjednako važni, da lepota pomaže dobroti da opstane, a dobrota pomaže lepoti da ima smisao, dubinski smisao, ne samo za onoga koji istražuje svoju bubuljicu i dobija Ninovu nagradu zbog toga, nego i za onog ko pokušava da umetnošću brani društvene vrednosti, sistem vrednosti. To su velike bitke. U tim bitkama ja pokušavam koliko mogu kao pojedinac da učestvujem. Nadam se da će u tome i televizije i mediji
i neki novi univerzitet, novo pozorište, novi film, da nađu u sebi snagu, da iako se time žrtvuje deo umetničke slobode. Jer ako je umetnička sloboda apsolutna, znate šta je apsolutna sloboda? Anarhija. Anarhija je haos, a haos je gori od bilo kakvog zla. Jer kako se naziva ono najstrašnije po Bibliji? To se naziva bezakonje. Kad se pojavi bezakonje, to nije nepridržavanje zakona. Bezakonje je uživanje u haosu, u skakanju, u tome da ko ne skače, taj ne znam kakav, u tome da se čitave generacije ljudi odbacuju samo kroz jednu reč. Neko progleda se ćacima, on govori 6 jezika, briljira, ali on je ćaci zašto? Pa zato što neko tako kaže. Ta civilizacija, podela, ona nas ruši. Jedino kroz umetnost i kroz veru ćemo moći da spasimo svoju dušu i da patriotizam ne bude dosadno ponavljanje reči Kosovo, otadžbina, ne znam, stožer, srpstva, nego da to bude stvarno neka vatra koja će nas grejati, a neće nas iznutra uništiti i spaliti. Hvala vam, gospodine Bokan. Ja se nadam da smo ovim razgovorom doprineli makar malo to što ste i vi rekli. Tvoja blagost, dobro pitanje i tvoja lepota koja je fascinantna. Čini da je ovaj razgovor sigurno mnogo prijatniji našim gledalcima nego mnogi drugi razgovori. Zahvaljujem. Hvala vam. Hvala te.